Не, просто последние 3 дня. А? Последние 3 дня вот много стоит. Мне флешечку, пожалуйста. Регистрацию. Регистрация? Да. Сейчас. Пожалуйста. Угу. Все. Ассаламу алейкум, туғандар. Азыр мен гай тостым, иншалла. Қорықпайлы қойсаңыздар болады. Права, СТС, регистрацияны текшерді. Білмей, анан проверканы мен аз толық жазылбай қалды. Проверка болтау десем, проверка всегда болот деді. Никогда не заканчивался деп айтты азыр. Ошого қорықпайлы іште беріңіздер. Қолдан келішінше бирок лицензияны сөзсүз эме кылыңыздар, жасатып алыңыздар. Мен машинамды алып келейин. Ошого байланыштуу менден көп нерсе сурабады. Лицензиялар сурабады, анткени машинамды билип турат. Үстүндө шашка бар. Алып келейин полосалар бар. Такси деген белгилүү. Ошол туугандар, Санкт-Петербургда рейд жүрүп атат. Документтериңиздерди даярдап алыңыздар. Каналга лайк басып, поделиться кылып коюңуздар.